Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kalimpung yang merjumut halo kaktian, ke literature, bat ke culture jeng khasi, kelas tang hak step jong si thok diang, hak art pandai terik unai luar arja apulai, hanong ba Delhi. Ya kan kalimpung yang merjumut la pelong de khasi author society, haringkat ke jenis trelang bat ke new trap Delhi Association. Hak sengi sedang ya kan kalimpung la penyai de Profesor Biwar, nang tau nongkran mai pang ulai Dr. DRL Nonglait. Kinongkran hak kalimpung, kilong ba lamprang bala, chairman jong Khasi Hills Autonomous District Council. Bat ubah Vincent Pala, MP jong Shillong Parliamentary Constituency. Bat bandala benda lumpung dia, hakane ka nongba Delhi, bangine yo yakane ka lumpung yang nerjumut. Halo kimat ki pair, ki besno bat ka literature, benda bat ketian, bat kunjur bat culture jong ka Rio. Kum kawai di para khadru hakane ka por, bat bilang punya hakane ka program pemerintah sedang. Kalau kejengkeman ke bakar, benglayo ini kesini ke bakar pang jauh sen. Kalau kejengja saat mau, shop muncul pada negara negara sen jauh nongkok. Mulai kalau negara negara jadi lebih berawai. Bring tadi itu ini, memang ada ini dengan promote ke national level, dengan social plan kepada lalu kita solution dari tempat ada government mega negara ada MNC, jadi Southern State juga dan susah untuk ini nak pengki, ini dengan pengki, jemur ini dengan pengki, ya jemur yang finansial ada dari yang mega mengingat pencok dan proses betul. Bahkan ini sedang dibangun. Niknya prime segment kata rekam dalam proses kaba itu aktivasi dan sedang dan turun lo. Mengisap kini dengan senjang penikau pengilio dan pelong ini sebenarnya berkantam nak bentar saya kesini menginsyong kau dicakap nak bentar mengin beri syaka soka kami dijongi ya kami dicikso jom kata kami dijongi bahwa dalam kamar itu kami dijongi mengisap soka kami tak kecil. Dalam betalang masyarakat si hamtam syawal di kahwa menginjau berpau ia kata kecil dalam kamp kerpang dan itu mau ikhtiar dijongi kapan lo keciram di kapan dan bersama jongi itu. Nakalian jong ke Sarkar Meghalaya ngawan ban lampang ya ke Sarkar ban ong ya ke Khasi Authors Society ba ke MDA government kadar peringkat ban pi akhirnya ke kam kerau ke bapimut ban penyan cekman ngismo tunat sibun ban yoi ba ke history jongi ke penpang ba kinong tray jong ke Khasi Authors Society kila tray nado kita kisnem ki baladep ban boy syagani ke thong ban ong ba ya ka kentin Khasi ladai ban itu dak sarkar kami bat ladai ban lam ya kata amendment jong kata age schedule ka kerki ngidon kam ya ka political will bat ya kata piyo ya ka shorts jongi ban nakaliang ka jongi ninong syoktan manpet baka ni ka agenda ka urlong haka generation jongi ngindray borba manpet bayakan ni onla ban boy syakatong haka jingbong kam ka jongi haka takasan pertay ban ka jing syakri di patma liju kelet ba idon ki matters ki bangi hap inut ki bat ki kam manpet bangi le shwai ti ki kam haka experience ka jonga nga snow bang aga
Lok Sabha ngindang decide at least idon kapor Raja Sabha yo MP chungi ubadang biang kapor magunra ya kata private members bill in the next session. Kalong immediately ngide benjalig lang bapi. Kidi ban klap pun ngide kita ki menteri, ngingimdai ki menteri tangjong serta. Ngide ru kinong yalang ki bala syaje dupat ma banra syakmat ban penkiu ke kita ki agendas ki ba khmatam ban hangashimet ngalaju ya kan ya snok ya tadi hagi snem ki bala depru ban penkre ya ki documentation ban submit Shaka Ministry of Language ban keren ya ke Department of Language sorry ban keren halor ka ni ka kam ngilap ha ya ki kot ki slide ki jongi ki ban pen scan ba ngilap yang ngila i ya kita ki jingla ka jongi ban patha ya ka Government of India maka David but include ya ka language jongi haka 8th schedule